23 cia mweri wa 12 mwakene turi wa 2025 ni wambita muthoni wa kiramana tariki 23 cia mweri wa Disemba mwakene turi wa 2025 ni wambita muthoni wa kiramana gikuretera ndeto cia Meru TV muthenya ndina wiregero nwithirite wina muthenya yomwe yani wambita muthoni wa kiramana tuthiatire kimitandao ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatire kiripang na Signet Meru TV tukiambirire chirikitie utukinyela methene yaitu ya ndeto kumakire mwandiki wetu wa ndeto Ndangara wa Iguna Karibachuka ibachumirite na kumeneria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakiwa nende yaka kwenda akuthiria mugongo Iwachuka araugite otetongire bange batikumba kwithira bakithuro kuma rutereru rwa Chuka bakiare na muthoro ibewete kinya tamu cia weye lichombe tukithira chikithira nende na batikumba kwithira getera Karibachuka bakaithurira tungire baraba kwenda baibongo riboti mwandiki wetu wa ndeto Ndagara Waiguna kari kumachuka ga mang'ombe babomerete na kuthomia miario ya riru gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki yakuga giteke gavana gitiomba kwirokere mugongo wa Chuka kiri siasa cia mwaka wa 2027 Muthomi arire ni nthuritie sana ngiye na igwa takwa Chuka tutena kana gangi ciarwa kaomba gutupa manendeleo tiga Muthomi buga ari gutira unge tukuona ngire tutethie na utiga kuturingirira tuthie kuthura muntu mara na twina ciana ukugwetu ingi ndomu na ingi umpa gututhia maendeleo ni ana ne anthuririe muno ni kunyomorera kibanda nontu baunde na kungangana kungangana ndenge ngangana ogu na ai mama mboga njenuru asa twomorera ibanda twi mama mboga engi muno na twino marulu mengi muno mae magutwika ati agesa gutwira ora tukuthura nenda tuthure muntu uri ogatuthukangia bo atuthukangirie ndenu atuthukangirie na twamwira atwire sorry atwaririe miarie te mega kogu nenda tuthure muntu uri okethagirwa agitwira mauntu matemega na tioro ni twenda kuthura mutongoria uri ukunyenyekea mutongoria uri tukathiesaga kwaya kathia tukaribisha mutongoria uri tukathiesaga kwaya kathia gatwira mauntu mabatie na mauntu magiririte tigutwaragiria na nthumo agatwira sijui ati kwenda nthakanio ciambi sijui ati kwenda mbi ni twenda muntu nu tukathiesaga tugekara nthi nawe tukamwira thina cietu akatupota gutubingiria thina cietu tute Karima Tharaka Nithi kaunti muntu uri tukathiesaga kweta riu wina mwana obirite mwana skuru ukathia ukamwira mutongoria ni kwenda kubira mwana skuru agagusupport na gento lakini tego kwenga na ruthara mbe ya mwana na thire na muringira thimu no ndire na mbe yae na muringira thimu ambira chat me priest na mo chat ntano na masokio ma Muthomi lakini nathie kwa njoka mucie na thire ando amnenkera kira gikubira mwana skuru na nkundia sai na nona gitio kinene muno gaba kiuga baba kathura mutongoria kuringana na gwerera bakona rutite na batire tayari gwetegeria kwenderio mutongoria kwenda kukania Muthomi Njuki miario araririe ya gutwira gatuthurira muntu fulani tutikarute mutongoria kuma Chuka egamba ng'ombe atukwenda kumura Chuka tuture atika tutarukanie turi Karima Tharaka Nithi tuture anduma kiracha tukathura mutongoria kurutha maendeleo tiure gutukuga no akuma Chuka egamba ng'ombe kana akuma Mara kana akuma Tharaka na tukathura mutongoria tukuona na tukageta tatiu tu nawe umwe oro tukakanitie maendeleo alumia Mara alumia Tharaka na alumia Chuka egamba ng'ombe riu natiga gutwira ati alumua akoga numiria muntu na ndo na alumirwe ndegwa murio natiga gutwira ndeto iyo tio tukana mutongoria umwe tugutu Professor Njoka na nontu agutwira bura tubatie kurutha na tuyo ene tukimuthura tuterwa bo tubatie kumuthura na tuterwa ati tumuthure gatwamuthurire ni wendi wetu riu ni twenda kumucokeria tumwire bantu batwira bura tubatie kurutha ne atukirire tuthure oria tukwenda na oria ogutukenia na oria oguturuthira maendeleo ndeta muciari na ndina muntu muka wina mwana ndamwira ni areke tuthure mutongoria uria tukuonaga atutethia nontu ende nthiru atwirire riria mari mbunge atwira nikatwa atwenderie tukatwamwenderie kura atisa gwetukaire no akwenda tumuthurira ona twina na tureke katuthure uria tukuona no gatutethia kuma Chuka ga mang'ombe ngiripotera Meru TV ritoka Ndagara Waiguna Iwaya muno mwandiki wetu wa ndeto Ndagara Waiguna kuma nterechia Tharaka no tubotu nenkira riboti na njira ikinyanilite ya juthi kuma Meru bachimirite na kumeneria na thirikari ya Ruto na muno munini wa rais Kithure Kindiki bakiwa twanyene tongwe batikumba kwithirwa bakiririkana bakiari na muthoro bagwete bo bairikana wendira kwina ndo lakini thira kwina gitu ya kurira batikumba kwithira bakiririkana ra baurite nende Kithure Kindiki kwithira akinya akiririkana ayuthi kuma rutero Mount Kenya endira kweya na twanya tongwe thirikari ne we riboti mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambu.
gikundi kia mbeu mbithi kuma ja Meru bagwatanirite na atongoria ba macukuru ja TVETA ja kaunti-ini ya Meru ni baumirite na kumeneria thirikari nene muno bakiorotithirie kiara munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni kiria bakuga barikara kuringirwa ngite ya kwithirwa Kindiki ni mwana wao indi kagita ga kurikana mbeu mbithi ba Meru kiri twanya twa ngugi akaejo kati mwana wao twanya tutu tukierekithirwa ntere ingi omea Mount Kenya East na ra Profesa Kindiki aumite statistics ire kuonekana ruari Kenya ruari ni ati mumiru arari muyuthi mumiru wa mtu ari among the top mtu rawithira thomi lakini kintu kia kuriara nini ati itare kuandikana itare appointment isi onde turarinya na appointment cia sha ito kwetha twina appointment cia ite bibi nene muno thirikari ni cia inya youth position ki thirikari nene thirikana lakini mumiru uwe mturo waandikie mtu munini muno kwethira mumiru uwe mturo thomi muno among the top antu braba thomi na kwethira mumiru iwe mturo na antu baba andiki ba nini ironically na tukirikana boya ya batutria antu bara especially batu youth twaringire thirikari kukura na antu bara batumikire muno kwethira twi support thirikari ruari unemployment nembete kwethira ye an issue kere batwe despite the fact that itwethete twina antu bathomu muno aja Meru itombete kwethira tukethira twenyuma kere employment kumaanisha na beto baraba thomi bateko kwa considered in those opportunities as they arise. Thirikari nene kuandikana every time ke public service nalo turongo ke iteko thitho bure lakini antu bara bakwandika bakuma ndene ya account ya Meru ni antu bakaimono na tukiuga twina thirikari iria ina mumeru ndene buru getene kieguru kwou turia yuthi to Meru kaunti tukuria atwina thirikari gikwaria kana tubathikwa twina thirikari na tukiona mathitho ya thirikari eu ndene kaunti yetu ya Meru kuruki bariuga ni bonete mibango ya gukiria mbeu mbithi igitithwo na mbere kaunti iria ingi indi Meru guti mubango kinya jumwe bekirwa bakiuga riu ni beki mutenejo kura na gutejanwa ja munda jwa kirumi amwe na kwithira bari na namba 2 ja nthigurune lakini imwana wetu thaire tukwaria thigita ria kugawa intobia thirikari watu youth tukumeana atutigi twa youth ba Meru county itokwana bethironga county wingi beithia mantu ja maingi ja youth lakini youth ba Meru county batigi nyuma na iria tukwira batu twina mwana wetu kuigira tukuromba thirikari ikwithira youth betu ba Meru county pombe kwithira kinyabo bakithira empowerment uria bangi bakugitirwa itwanete county wingi inya outside Meru outside Mount Kenya beithira empowerment njega na ketha bena youth summit ciao tigo empower a youth ba county yu kwa youth betu wa Meru county nyamwe bagwetia empowerment yombethe consider ko empower mumiru kana muyuthi wa mumiru kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore twende zote si Singapore kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore na kenda muyuthi wa Meru ethere pate ko consider kimanto ya empowerment tora county ngi tukwana sina Linda Summit itukwana county ngi muyuthi ya empower ko politically economically na socially ni barombetero thirikari kuingia jamwe ja mawira ni bekire ya Meru muno kire gukira kimera kia mira na kuruki gwikira yuthi ukaria bwa kung'ana ni kenda bagatiga kugwatwa baukira tuju twao tukuromba na giteo kinene ta yuthi ba Meru mira eritwe siasene kenda no ntwa bengi betu tuthomete mira tiuma babengi betu kwa yuthi babengi muno bakubwithi biashara ya mira iko ayuthi baba ingeru ari bari yera na family nyinge muno ire yera mira nerito siasene iko manta menge thirikari promise ku withdraw cartels ke mira iko manta menge thirikari promise manto ne mira umiririe thoko itorone siasa akiwanga ena weranga tutomba wiki Djibouti no ntiko nthenge wiki kuo na yure rwente ngi ura kawa gakurerwa ura mayani yakurerwa kenda mira ithire consindwa ke kintu kia maana ta kintu kia maana ta kawa mayani kana nyatumba ko bite kwendwa nenya mira ne consider to siasa ne please butukuromba mtu wende ombewe mbithe akomba kwithirwa ekura mostly ki politics kana ki mantira yangi yonthe withire mwana ora yukwa ka abducted na hivyo tumadhai tuku resist mantu na abductions tukera walindas ba tulweli na ba tu diatire mostly na bedro by first bedro by first line kwithira ba tu diatira ba tu as young people kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Ibaya muno mutugi wa Kiambia kariba wandie mwanga ndierende na gishigo mbunge ke South Menti bachumirite na kumeneria MCO wijikene ya Njuki Mugambi na kinya mbunge wa gishigo mbunge ke Kiremangushine araba wete otebeti na mbere na kinya maendeleo badirite bakibaretera kumendera bombere kwithira bakibaringira kure na kinya nyuma yabo akumba kwithira bakibekire mawirane ya marito yarabaremeto kinyanilia mwankathai bakibatumira ntomonende ibabereti durone twetete bedere bakibanga nontu bo bayiwa tambaru siasa cha one time bakiwa no kabakabanya nontu utekia bata bederete bakiona kumania na utongeria Bwanjuki na kinya Kiremangushine riboti mwandiki wetu Wande Tonjeff wagituma nabo akariba wandi ya Mwanganthia barabari na gikundi gikumenyekana ja sauti ya Mwanganthia ni baumirite na kumeneria MCA wao Mugambi Njuki bunene na kuga bakethera bakimweberia otongeriene kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 nuntu naete murongo na kuga kinya mawira nethira kibekira kagita ga siasa na aremi kubojuria Mheshimiwa wetu natwirite akathithia factory iri antu bagakunda kanjo ici bakagwirwa na ayuthi betu bandikwe na kariba Mwanganthia bone ngugi na ndi untune bubu Mheshimiwa wetu na ere murongo kankwenda kumwira nuntu borongo bwawe na paki na ende nuntu na ndi untune bubu akariba Mwanganthia bati umwitikia na bati umwenda nuntu araere murongo na kwaragia orongo na promise ite Mwanganthia ngugi nyingi ira untune bubu igatethia Mwanganthia nuntu tukejotegera kinya ukanenkera kana kanini mbacharikaga kinya ukanenkera kana kanini turakita kari manjira indi untune bubu kwina promise irekite auga akathithia migate kithiururi tuthie ngugi guti mugate jwaruma Mwanganthia kinya jumwe antu betu ti uma ane ankiariria njira ya kaongo gwatwikie nithi thai turite jana aru atukoromba murungu gwatu kaumira ku Njuki bejie na ngabana ao ngabana tibu anto beto ya tu promise uga keguru kia kathi agagekuneka lakini to make the matter was arugamia na kanywa kanene buruburu na ale mokeri murungu na ale reverendi auga we ejeta gutethia na eromba kweri anto beto eromba ri atethia keguru kiria oni nkoria Njuki kiuria ategete antu bandi saberete mwanka bathire augera agatuthire assessment arete daktari kaongo mwanka narwa ingarama nkoto kugita tugeta general asoka atwira akatuthiria skuru agatuthira kirasi ya special kirasi mwanka narwa ana bonde barabemento kabako mamanja asiari bariuma mukoro agatiwa agakaria mwekoro ageta mundene mwekoro atiwa akaria mukoro ageta gutwira morome antu bandi saberete Njuki kora ugere tuthire one Nkoroki ni baitirite kathangu thio mujumbe wao Kiremangushine uria bakuga kinya nyuma yao kumuthura gipindi kia biere ja mujumbe na aremi kinya kugitanga kisigo mbunge giki bethera bakiona utongeria maturene uti mujumbe ongidene ya Century Mint twathura mianka 10 tiga Mheshimiwa Kiremangushine mianka 10 kana mianka 8 batu kinyoke ya kwithiri mwekuru urakamatite u antu wetu tithena mwana bwato turuga mwankara twakinya tukwanjira kugitankanja na mwana ore Mheshimiwa Kiremangushine akamatite gitumi niki kuma abotho guchibwa ruguru sentiment bwa ruguru mwanka bwa gaiti batu katwanjirite imurungu nyo tutethetie Kirema kandigaririe batu ndo moro represented memorandum kana public participation na ala charia twegitangagwa an administrative unit na twaigua inge ichaumire na baewa na cianga citendi na ndere kithurano giki kia recruitment ya jeshi twira twaei kaikirwe na ara kwa raimu na bara ibaero sub county na ndikuwa taithura batwe ana beto batandikwa ura turengo kirieterwa ngugi toria tukero Mheshimiwa wenu Kirema no bui kuthingata manto jaja endera imwe na thingatire na aye wendi kuota ni araba kirikiria baugite na ndi mujumbe ujo kinya wekire kithurano kijite kabakethera bakimwania nikenda bagachinchi otongeria kiri gicigo mbunge giki Mheshimiwa Moses Kiremangushine no kondigaria mono woro thiuruka Century Mint yonde ukiuga kawaga kwiwa antu beto munene wa
security ndene ya Century Mentino Moses Kirima rira kawa kayero Moses Kirima guchine niki antu tajukire atua ekono rore ya kawa ko tiga gutwa ire jo ntonto bakonjira kwendete gutukana aruge itiri anjira kwandeka ire akoya kanjire kuendere Century Menti tiga gutwa ngaratani Moses Kirima guchine negitare akure gukinya turuga ciegana ni ciiga na Kirima turanda go promise turi sauti ya mwananchi ndene Mwangandia wandi turenda gukwira gitare akure gukinya re kuga 1 tori kwera Moses Kirima guchine kaire 1 Kirima na wathiurukite akiuga tuta mtwacho atuta mwe barabara nto bakiunekangara miguru ne ituta mwe kuga ate tuko boruga ituta mkai 1 time Kirima 1 time anjoke 1 time batu tu enyuma ya Kariba Mwangandia na tukabakaria na tukabatetera gutigwita bwega mwanka tu kikise Mwangandia yetu na Century Menti gwitai Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Mubunge babore mugambirire kiri na chimirete na koreana na nkwitire chethirite chietambate chukuri akirwa takene koneke kuthira hakiari na ugite ingutu cha urongo na chietambo ne anto barabati kwenda maendeleo nkuruki na ugite kuthambuka chukuri ni utiera chukuri ni komba kuthire kiona kene kenene na kinyari tiba kona ntwaye ya kuthomera runo mwandiki wetu wanthe to mwende olaiboni Akiaria mubungo wa Borere ndekiri mugambi na theretie nguto ire igutambua ati cukuru ya Kirua tekeniko ke kuthamwa untu akua ukore na cukuru yele polytechnic na TVET na ni polytechnic ekuthamwa na nikenda TVET etana mbere okura akiwa Rais William Ruto na ritete ngwebo katho amo na kureta mirandi kathomba cukuru ira nikende etana mbere okura agiukirira bonene barabara na nteto yu akiwa kaita karaba kwaria kire mwingine barasi nteto sire na uma na wetekeka wale wa TVET yetu ya Kirua, President alitupatia milioni 15 na hiyo TVET sasa imeisha. 3 weeks ago tumepatiana manyumba 520 ya wanafunzi. Basi ya hiyo shule ya Kirua Technical inakuja ile President alisema. Kulikuwa na polytechnic hapo, hiyo polytechnic ndio inahamishwa kutoka hapo kwenda pale nyingine. Lakini unaona wajinga wengine wanasimama kwa TV wanasema ati TVET ya Kirua inahamishwa. Itoke hapo sijui iende wapi. Ni ujinga gani hiyo? Sasa hii vijana, hii watu wanaomba kura. Muombe kura bila kudanganyana. Muombe kura bila kusema uongo. Muombe kura na muwe watu ambao ni kuaminika. Na mkiona watu kama my friend, don't waste your time na watu. Hakuna pahali Kirua Technical inaenda. Government imechange program their courses. Ile ilikuwa miaka 3, sasa mingine inakuwa 2 years. Wale walikuwa wangojea graduation next year, imefanywa this year. Kwa hivyo kuna vitu viwili. Polytechnic inahama kutoka pale ibakishe Kirua Technical TVET. Na hiyo TVET sasa imeisha na President William Samoei Ruto atakuja kupatiana hiyo shule officially. Nkulukia rwakinya kethira batena matoka na metho gutiombeka thirikari kwithira kireta mirandi kathomba cukuru wira na ninge kwithira cukuru uyu kwebelwa ntu akwa mwakene twitite kareterwa aritwa 3,000 ni ataomba kwa nyumba 500 alafu nasema imehamishwa. Hiyo watu wako na akili kweli? Yaani ndio waka nyumba kiana cukuru wira teu. Yaani thirikari kana kama mwelea amua igeka nyongozi kiana. Hapana. Hii watu wengine hapa wanakuja kuomba kura na Mungu. Ukanekera antitabau. Bako ya kunekera antitabau. Responsibility. Wakenya bendi ile European Union. January tutakuwa na additional 3,000 students pale Kirua Technical. Akirikia na yakonia mathomo ya ujuzi mashinani ariua ujuzi mashinani na brother ile umesikia hiyo akina mama wako hapo
vijana wanafanya welding, huyu mama amefanya tailoring. Watu wengine hapa walisema ni upuzi. Sasa hawaku provide alternative. Tunakuja ku graduate 1350 hapa Tutwa this January. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende Walaiboni. Igirogete ndeka 20 kinyuma thaa 7 cia muthenya kumba kwithira chiro amambetikire twikire gatanta ndeto cia Meru TV thaa 7 ni wambita muthoni wa kiramana na nguchukira nkatho muno nontu botuthiatira ki mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kiri Pang na Signet Meru TV twakwendera thionko enjea.